Kamslem chu bagan poi kapor bagan jila gaji ganyo yaga sinshar ka khadar ka bakut. Arajal shipong ila sedang yaga clean politics campaign ringkat pakiwe giri rangba bangasgo ban aingo yublay badin khatsau snem ngi yaga ta ka jingkla ka jingjok ka jingi yaga MP election ka phalang yaga jing snow tho jong ki patba agani ka ri ka phe yaga jingi yaga jing don kam ban wanra yaga sinshar ka khadar ka bakhut ka jingjok ka jingi yaga MP election ko ma jong kam ni ka bakut ndoi dei tang ka basdang ka dei tang ka basdang bat ko madan ki bapunya sri yaga ni ka MP election ko ka quarter final ki belong ba ka VPP kala job don burom ka quarter final bat kibala punya suriam ru yakni election MDC kong ka semi final kilong ru balagan VPP ka job ya kani ka semi final klempep kan job daga basuk ya ka final kalong ka jing punya suriam ka jing rundur ka badan nongrim par ka basong ya ladang ila job ya ke quarter final ladang ila job ya ke semi final ladang yema pat ban job ya ke final yema la ban ra ya ke cup mar kata ka don kam yang iki pat ba bangin smooth ho bagi don kam ban job ya ke quarter final ngide ban job ya ke semi final ban ngide ban job ru ya ke final kenang bangila ban bat yu lakam jong ke sinshar ka khara Haga MP election gilayo haru sanpu san tam naga shispa non the board kila jit yaga voice of the people party sanpu san tam naga shispa kila jit yaga voice of the people party kongi nanglam jaga party ngibu thong bangin yo nyopo naga shispa haga ni MDC election nagi non the board kiban jit yaga voice of the people party Bayi ni buat thong kumra, walum senutuk bakla, yo biang day di Arden berajab MP lawan ko, day kita, kam day kejingan ko, hendai ngak kuat menyutuk ya kejisha, nalalek keleng kari kasih jantia hakni ke MP election, shibun ba ki nong kersian Kongres, ki riurang ba, ki samla ki bapun, ki la pensno, Arden, hiju kersian ya keseng Kongres. Tandoi hari ke kecil ke bamatangi ko aban ong ipi. Bayang mentahi ya ke MP. Ngidang ko ban pa ya ke seng Kongres che Delhi. Ndai andala dep ke MP. Nalu ke MDC bat ke MLA. Ngin ya don ringkat no pati the voice of the people party. Tadi kata kabalong yengi mangin sutu basibun ba sisya mata. Kila don ringkat ngi. Haga voice of the people party. Kalau pelong bagi tadi nongram juga seng Kongres minta ki seluruh syai bagi bampuan ni nong kersian di congki kila poin singi bat dena kata-kata kila sedang ban keren keluar u presiden jong ke Kongres u belum MP u beri mujingi kat sansnem ayu wong hai gelat patai gubor ngi wong habalek jingalang jong ke VPP habalek ban syong ya ke jingalang jong ke VPP so kumba syong jingi seng But ke VPP kaya kumbaya ke BJP. Di kalong kay mo kawas mo tunat bapleng kitar kioi baga voice of the people party kam thok kam shukor yo paiba ka kren betang ya ka jingsisha manu bajio snow ya tin thok ka tin shukor ka jingaseng but barong yalong jingaseng ki kinhun palang bapher ki pelong jingaseng wat ki seng kasi menta ki pelong jingaseng namar ha ki jingaseng ki hikai ki badai baki babha te ha ki jingalang jo voice of the people party ngin hikai ya ke bantai ya ka jat mandri nginum pin thami nginum thok nginum yalam bagla dei namar kata kai ki jingalang ki ji kilong kum ki jingaseng namangi kren tangi ke babha tangi ke babeng
ngim kwa ban thok ban syukur yau pat ba ko ki pat ba bat ngam atati abang iwan si hukum kita ki jingalang niyo shibun ki jing mentoy shibun ki jing hikai bat kamlong hiru kabas niyo bangin let si ki jingese ko ki pat ba be mdai tang kata wat ki nong kershan seng rulu kiba ichi shay gari ba ka jakri kiba snautu ba di tang seng trairi ba ki seng rulu kiba ban yada ya ka hoplong trai gaji kiba snautu ya ka jingong terpang gaji ini ru mentah ki ong yelayu i ya ki tur ki tar kiba shisha jong ki seng rulu hagani ka jela gaji oh shwaka election te biki wan shupat ba ban ben ya ka kongres Kiwan syupat ba ban benye ke NPP, kiwan syupat ba ban benye ke BJP. Dalam dep election pa, lada sensyar ke kongres tu, let's not lang. Lada kerja, lada sensyar ke NPP tu, let's not lang. Lawan biang ke election, let biang syupat ba ben biang yakini kiseng. Kat hadu bakal pelong yakin nongelam jong ke NPP bakin da bitar hi kim la syuk bankan ya kata ke bitar ke jongki mo u deputy chief minister jang jelai khalia ubre wei ni nongelam ki ba hakmat jong NPP ula bertan lagi jingalang pat ba hagani ka MLA election ngi baro yi sali baro kata pi trilang bani pi jon lang ka sarkar pi no patang ngi up the election larang empat pensyang tunumpas te. Haga jaga bikin tindit bendriu. Haga jaga bikin senuleran. Haga jaga bikin kelabemut. Oh kikeran sarang penban. Kamla ajrong bos kan kampangat. Leran nut sunong kesan. Snow podor sunong kesan. Naga takatau kibakum kita kilapai siga voice of the people party. Bagi orang des tanggani ka party. Kabat thamai ke parti riulum seng traini kabat joni ke nongrim ki scam ngilai i kimya pen ya ke nongrim bat ka bor himut larangi ngi wa banya don ringkat bu konrad on priang traini ke PPP onda priang arti arjat kampan minister kinai ngin pe no ki nongrim jini ki shai bagi nongrim ji ki scam kei ke baca habang ini Hadom day ka voice of the people party kabara ay ka buram jawet jaj kriu hagini gisni ka pamanta the voice of the people party ka ka seng san pertai ka badang kamna tam hagini ka jela ka ju ngidang dom tam ko balai snem tam ndem don bala banlen ni ka ching shisha baga voice of the people party ka party ka bapau nam tam haga jela ka ju way bam tip ka party pra let ka chamalet ki khlongi khana Mereka ngawan support changes. Larung aku iki senang. Bahkan tang larung kata kaya ngala lek separ sedih juga kata kaya. Anak lawan pai don wi pelung berendet. Upadi gendo yang ngapor bangaru. Udang seta sedih nulek kai. Bara bu ingau pek yang akum ni. Opi ba arden. Wei mamitu. Wei tip yang base of the people party. Ngidang don tang laisna. Tam. Pun gim celah dari India kita. Bak sabar jong dari India kita.